Menteri Sorkar bat MLA ka Kliriar ubak Kyrmen Syllad, ula ong ba usngok men ban pentip ba menteri rang ba kejela, ula aiksai ban penyo sa kawei ka madan artificial turf ya ka East Jaintia Hills district. Ya kini ka madan artificial turf bat synthetic track bat gallery ontai hawa pushnong. Laong ba Kyrmen Syllad hawa pli ya ka kensai football coaching program bala penyai da ka Kyrmen Foundation da gajingate bat karang Dajit United Football Club ha Kliriar ha kasni sajang. Ka East Jaintia Hills District kan sayok ru ya ka indoor stadium ka ba ontai hading syndrome henry ya ka jaka bantai on I ha ka jing start jong kesenjuk ya lek kai ka district laong uba Kyrmen. Haba keren shushu u Kyrmen ula pentip ru baga Kyrmen Foundation kan ai khusnam ru iki khna ki batbet bat ki badon sam ki bapen I ya ki sap ki phong jong ki ha kiren san social media bat ula kentu ya ki kmi ki pa bandon rengkat bat ki khun ha ka por sha hi kai Knang bakin yo bandring dur hakapor baki kun kipen I ya kasap ka balong kawei nakalan na kabenta jong ka jingakom. Try jong karang Dajit United FC uba Eugene Senlingdo, ubedai urang ya lek kai bapau kemat kari India, ha ka jingkren upen pau ka jingkemen ban yo I baka Kyrmen Foundation, kadon ya ka jing temu ka babhatam, ban plilar plilinti ya ki heprit jong ka nekathan. Kasap ka ba ublay ula ay wat penlek no e yaka namar kumba kalong menta ka football ka day kaway nakalat kalinti omtang banwan ra e ka kamay kaji henry kawan ra ru e ka jingbet jingbiang hakamet kapan kamtam e hakajingya day bat ka imlang salang laong uba lingdo. Kamu perlu kumaya, waya jani, waya ingat kita kemisal report, heni la use kat updiang mu ya kita proposal nak kalian yang na bakam jo nak tim Kyrmen Foundation. Hado bagi sedang nongkong ki yak ada yak kami academy yang ki hapo Jaintia Hills lamba yang di East Jaintia Hills. Thank you so much bro for your contribution. Mina kalian jongi don ban ai bi dengan ni scam bagi jingdu wai jongi ki hybrid bat jongi kmi ki pa bat number kinong East Jaintia Hills ni scam babindon ha kata Kelenti kerja jongi pinyo yang kata ke achievement ke jongi. Syllad ke re India dah qualified ke homunu pon yang World Cup. Like skema na perdi yang I da em win ni ar yo qualified man kam tu player yelaki lebenta yang ke World Cup kete to ke gol I perchang ye bet tang yete borong a ip boy chinu let bi ki be pam em ab ke support di kon yang pi yo I ladi ab ke mesen the global ip wan khmat le wan khmat ta me ab ki be pa hagi jinglai ting I ke daw wa I ye lut pori dani perchang ni ulai itu yang kita development of point of East Jaintia Hills kadau to we UM kita kisap kita talent hagi di kon keruk yang ini ni tidak kumoi yang ini kemadan DM dijing ke contribution ke he ba nadu sports association hadu DC bakam jol ke he ke besian yang ini time da ko I1 lai itu yo yang ini kemadan Henry hagi tadi jing lai ti kamu nong ikmat pi de penchenia abi bakam jol hagi guidance yang ini ke he ke besian Siang tu awak East Jaintia Hills, impubiang duk kini kemadan, duk kini kemadan yo impubiang bo spread I yang kini ke football dan ke sports support yang East Jaintia Hills. Andai sang kumenu orang, Presiden Minister yang berong kata, udah iu yang kecingirap, ni benta bo yo I, ya ke vi ke football taf, hete hacnong bo pung cnong, ke WM dengan synthetic gallery, ke daman ke kamhe cucu yang kini, bakam cu lagi sitting gallery kat tu kini. Ketika Gobina gelat berita yok sanction me ngai menepui por pada petip cik pai ba ni pak kekam kate bio yo ikibok ordam ni daw dan MP model tu kondak ko aman hi kicing lai ti yang ki baik sian ni sports association the bogi yang proposal wat kemadan la kicing lai ti yang ki bo proposal but follow up dika bu gila sekali proposal kicing itu bagi indoor stadium Yaki indoor stadium la dukular minister bengrom yaki te ko fanai ki member gala se bodeti bigila bodawi yang itu pada penyo aku mau bui kat kam location bui hidden chiro dan tiba hinu area kat kam jingyo yonga iga ni sports association yongi heni to odang light ithap gala se bui hini dan ni jinsta ki yongi wahinu bui ka te to lai go jinsta ki bigi ki hack mission a big congratulations yaki mo apply yang ni ga sports association yongi bagi ni artli kiwa lanti na dong chwa kate naman ki kiwa changjing job yo ye ki artli
hedging itu bagi tuan ki infrastructure ki jingla luti kita dah poi ke port dari betai dari pesniau bagi jingla luti nang lain cai di betai ke sports bagi tuan heni port ka kwa obo kubi ki pesniau kwa MP hagi jing sang tulang sirup ba Eugene doong itu waya ki kena sang tu ba i ka tu da yo pi ke practice ko hikai ni ki coach ba bro yo i Handai halo ni te ikwa i wa ka kamu yo i ke social media kan ni klan ba go ke YouTube channel kan iklan ma boi ke competition wa ke prize i da pun TV wa kini ki kena yang i ule ki ke skill yang ki be ki pas ya ba ya rap tan video i kon ki yang pi kenang wa ke tu skill yang ki yo yi ki man ki nong chok na perdi yang kini ki kon yang i ki wa em perdi yang ni madan ki wa man ki te ki aspa ngon na perdi yang ki da yo ki ke prize wa da decide naleng Kyrmen Foundation ba kam jo le naleng yang gerang legit Nete dah makan ni jingla ti kerpat pi bagi pas ya ba pi le em lang chiru bagi kon yang pi ya le si hipor waki kendak ki le bol le ki skill ko pinyo ki sia bahari kon ki ketu uman ga kelat le betayong ke competition wa i down de i le betayong ki kena yo le si em ki kon ki nak yang pi ki bo mem sap football ade ki mem sap ki tuan di sports ya kita le idang e perchang yo lai ti wo wai ke platform sap men mau kana pi Wana kini ke thanyo i na po cham kan kam jo na tu ber mana kibi ki chnong le en ki khna ki bitbit bhau ya cycle ki ong ki cyclist ni de yo ye chem de yo tan video le yo to khna e por one sa or quarter ong ye o kini ke cycle yo me kan ru sia de ki lak i dor ong video nga skill yo me ke kendon company ke kendon ya o hete wat nga watan video le dang te nya da khmia do kini ke sab hedi use kali em go Niti dalam ni kesini ngam kelam mau jing itu kibi tuan ke sports, leni kibi tuan ke activities kuah kikon yang em sabi, hendak kam specific in football. Hendak kau teh gaji pusnyang nak lihat yang ngan, dem gaji kerana baga office yang DC, bahkan juga kibi head kibi sian yang i. Wadawai kilat kiluti wakam lu penyo ya kibi tuan ki discipline hapo yang ke East Jaintia Hills, kenang wa kikon yang i, like man kibi saden. Untuk dua football yo i hendak hakibi tuan ki bantale dari percang i kilat kiluti. Ha kebanyakan nasional dak da kejing kemen ban UI ba kum ka foundation ka Kyrmen Foundation kadon kejing temu ka babhatan namata ki kun sama jong kani gathai kum ba kalong ka football haba PE menta dayo sno kejing kren na kiramba Ahmad kejing per haba ka por menshua ba ka por menta ka football menta kadai kawei nakalat kalenti ke bawanda yak kamai ke ji hayi ngasem kumbong iba mene kasab ke bal ayu blay wat pileno ai de ka Kyrmen Foundation ka ashim ya kata kasinjam man play kalat kalenti ya pi ki kena jong kani gathai kumba ka botu ko jong kiru ko ong Let hope shape your future. I bakajing Kyrmen kejong pi kan pinwandur ya kalaway kejong pi. Te kajing yu ijngai jong Kyrmen Foundation. Ban sedang no naga coaching program na mataki kena sama kentay bat senrang. Habay day bat ka football. Kilay te bat karang United bat ay kini kejong ikai. Bisbintas pangka sport, umta ka football. Ka sport kadai ka way na kapenta kapawan ra. Ya ka jingbit ka jingbiang hakamet ka pat bat kamtam habaya day haka imlang ka salang. Ya ka okor, ya ka burong. Tementa idan bangi ki coaches na karang United kiban ay pi ya kajing hikai kababet kababiang midon iba presence bare iba long head coach ru jongka rimbai skenselia ki balong ru ki champion jongka super division hapo ka East Jaintia district tengidon ni marlangki shooting buat poi biang shna kini armut nga tharai ngam dan kam banda patai kiladai ki way ki player
ki belami kepat nagari India ru ha ki lumpung ki paper kini kita ki coach ki jompi makin mau keren kapor bangaran rit kumapi bangaran school banga kuliah ki akakot kubor tengah pe ki keteng kami ka keteng juki kliar ki balmi kepat nagari India makin mau sisya kadai ka under 19 bangai iya kita ki top keteng ladan ki keteng ki kena laper paper kecet bendril hapo hari India mereka kapoi pat agak ket bangai iya keteng jong marlan ki shooting lekini shooting rokas lumare ailat kita Kyrmen si mengat mukena ba kecet bendril jong ni kidon kesap kidon kepong mereka kecing tersitom kaban rakyat ki syakata desim kini kabu ko kena senang berkentai makanya kalat pila yo wat pin sab wat pin len don kecing temu holiday baling ba kini ke program pindan katong ba piru pinpoy syakata katong bangan nikmat nagari India ni don kecing Kyrmen bakum Kyrmen Foundation dulu kadon kecing Kyrmen ke bakrau baki kena shna tahan ki don kasap bat kumno bapirman duri kata kasap kadering ba jong kani ka program kabangila sing kakin sai football coaching program